razmotrimo izračunavanje vrednosti brojevnog izraza u kojem je zastupljeno više od jedne operacije. Na primer, kolika je brojna vrednost izraza 20 minus 8 puta 2 plus 18 podeljeno sa 3? Pogrešno je pristupiti izračunavanju tako što će se računske operacije izvršavati onim redom kojim su zapisane s leva na desno u smeru čitanja teksta. Dakle, pogrešno je 20 minus 8 puta 2 plus 18 podeljeno s 3 jednako 12 puta 2 plus 18 podeljeno sa 3, što je jednako 24 plus 18 podeljeno sa 3, što je jednako 42 podeljeno sa 3, što je jednako 14. A ispravno je 20 minus 8 puta 2 plus 18 podeljeno sa 3, što je jednako 20 minus 16 plus 6, što je jednako 10. Ova dva izračunavanja razlikuju se u redosledu računanja. Koji je redosled računanja pravilan? Ako računamo vrednost brojevnog izraza u kome su operacije sabiranja i oduzimanja izmešane sa operacijama množenja i deljenja, važi sledeće pravilo. Pod 1. Prvo se izvršavaju operacije množenja i deljenja, pa tek onda operacije sabiranja i oduzimanja. Kažemo i operacije množenja i deljenja su starije od operacija sabiranja i oduzimanja. Ukoliko iz nekog razloga treba izmeniti redosled računanja iz pravila ovog prvog, onda se uvode zagrade. Tada se upražnjava sledeće pravilo, pravilo broj 2. Ako u izrazu ima zagrada, onda prvo računamo deo u zagradi, pri čemu poštujemo prvo pravilo. Poslednje pravilo broj 3 kaže ako u izrazu ima više zagrada, onda prednost ima unutrašnja zagrada.